Hadian kajing syak kendang hajan umot dor kiang nangba ke badan hapelau jong ke office UDC. Presiden kajain tiakul una Miners Supplier and Workers Association. Uma Marshall SBBM. Haka artrik jeliu ula beteng ya kajing ki syak tengan baklembu por. Sahamadan bol kalat rembai dongwa. Haka di kajing syong syak tengan lawan ban Aiman Sim bat ajing kershan ya Uma Marshall SBBM. Taki babun ki kinhun seng balang, kumju kinong syong shnong na kaleng ke district, ki seng long kumi na kashnong wapung skur, wapung shnong lom shirmit, bat na UMDC barim ma hoping bare. Berdiri di stop yang tikan ke boys pangan ke kari itu kemuyong ke yo do widu kuro ni perang hawi penkai win ya ke senong ketang imlang salang pen up pen smell ya kedong skor yang ke sorkar wa wi go wai gelat luti yo wai no yang komki muyong te kublai si jarngo yang kerurang bayang i mamar salbiam dan manu winas ket kunruwa dak henrang wa yu pai ya ga chak ngan do stom ni ki kre kamtam ini ngau isentia komjo lai ngoro ni ngoro ga district yang i wa dicam siket ga jing jenjar i ga im hai ki muyong ta yuti wa tangbagan ga masai kerpat i ga sorkar wa thok bilaluti na ga tiki mining plan juga ye ga district yang ukhi kan now nang wa ye penang start ye kerchan yang kesem ha hibun bilang yang ngai session yang karpat ki lok ki jor wa kerchan yang ni ka anggar strike yang pun ruang i ya sebab yawan man lagi nang support kerchan yang pun ruang i nang wa bor le boy le jung dua yo belai lam ti kerchan ye jing nalendet nang gani ji kamu bahaya ni pentung i wa po si job lalu wa muyong i dayo i persan bagi kon ginat dayo i plaskur dayo i nu i nga lalu gertayo ngami yo plaskur tang awa bintip adu ogi kon giti ya ni dayo jing nang jibstat de kublai gerpang o wen yo kon sambla padayi ukecet ya i ya gani ge program uyalang i kam upiyo iyadak hak sokar ya oyur aya i waktu ciliang sem ciliang di kon irayot yong gewi pertai irachke i lumuyong de dang mencwa ngadang manogam ge kon sambela da kang kumuyong we nihon ksi wa kang ye muyong da pelaj we ba just well ya gendi ye muyong da like lord i dayo isibon gejing emkam ya i sibon gejing raw jing par geni kem khalaya yo i kate i sinuker i sinu tangan sinu ya mare i sinu ya lai i te i kam sorkar ukerpat i drogas naurit ya pile yo song suki menhoy koddo ya pi i usak tangan kerpat ya pi we kerat sang ma uyur ai yagi kon kiong o man i kikon kiong o wadat ige bot kemuhor ksir kiong i wadat pencat i ha yaki dayo ki jingjok yuki giule ya i gamni uyarap ki ya i isn ya i panbor ki wa blai da plak yaki jingma jing dayo ki jingjok noong ki song suki i sak tengan kamu nek wer ai gamni te ukerpat i yakini dua song suki upelaki ya i ini jakpo yang i menio hode uman i gosak dengan sak jerak te kelinang kelisaj o yakini kikon gilok kijor tu ini ongosak mak bang kikon pi ongi ibang arunang de itang ulituk dawai le mio pisai ulai istu sini le mio pisai ikon daman i urok de blaskur de pagi le miok ki de ye jage jur miok de ge le di tet miok de aru emunang bang la menang lanang le kamu menang di la em gade jing telot la em gade jing kuslai miok ki de dia tang ciung sistem dia mai ciung sistem la kelam mi pagi kon waswe pi
miyok de liki ni sinu liki gapli ta em gajing kordit ta em gajing khang tengau kerpat uyeni ya ketin wasnau ritam aperditi wani wasong suki aduk kerat aduk gini gi NPP yarwai I hage kot ne pa ki ukot mo I tangan te yor ai hiki ya I ukot lang I kamakot haki tu ayani ketin api pajba warok kamgi para buru para mesin wasnau lembu ya sak tangan lang hagani ge ti u ai ti o sapi kejing yarok wenong pen im yong I ya u yarap yaki ya u ye ju wai jakpo yang I kerpat I wenong pen im pada tau da bu u ya I gam gi kon ha pertai ke ki ke kan le o wa bu untuk ki wa bu ya I tu engu I wa blai gerat u em lang u ta u mesin wasnau rit hagdok not yong kini wakang yang jakpo yang I jak bru pertai ni raduk itu por wani kamni na liang gaseng buadang sedang thame katula arsenisnem berarti yang gaseng yang I to ga dedicated for public transformation Jaintia Hills Society dan ini por wani kam kerchan yau niu langba ada yui wada chat ngan nim tai im lang fa lang da yui le la chikat tu I mani ti bru wa im jakpo nim ta ga ni ga muyong chania ele waro haduk inong bela haduk giki business he hagani ga moyong da yu ile wada chamjing haduk kat nis ni te snyau haduk kat te snyau burong ni yau ni urang ba mo da himu gani ga lat lani da himu gani kabu wo cha thangan no ni minta gi pajba te iwan ni le kam kerchan na galiang ga seng be kwa ile ukerpat na galiang sarkar wo snyau bhawan jungo wes nyau le namar I ni ye ni kam laga liang yung girit giria arto wani laga liang ga high level lani kita super level iwan ni ye ni tang kita gi khot wada umbai da yu sket I wata da chemjing bede da him ga ni kabum ni gesni wo ong ni ulai sakman we kerpat ile sarkar di gua buram lani di gua jam di gua chat ngan ni to ong ne uhimi ketika bor hai te yuluti gani sarkar wu perchanggo u pediang we wile warok le karpat pajba uwan pi u persnyau pi jari ti jing snyau pi lakajong wagaye ima di hagini pordadep da yo I bun gi drop out lani kita gi khna gi dadam la school bun kita gi bru gi budget muslek le ariok muslek di kan ni kam ong I bun ni na perdiang I ato du ite gi nong khayi muyong em gi le gi bachke ja di budget muslek gi lani dai dukan gi langba gitu gi kari gi bakit muyong da yo gi uthet kwai thet pati na gitu gi khna gi wadai hasarok te yo kan ni da tangam kiu ne da dek tha we yo le lada em gi wit ki arwalai le kita gi bru gi wa kam ong gi wada em ha khli pa em ha gabor tem to u yu benye la nim to ong ine u elat I ladi ong gi dikten harang mut bias le asap yu elat itang ya kita ki he ki hanyu lai to elat ise ho ong wai mu yong mut wai salensa wai na do sedang hadu ya gitu gi ria le to do ki he I hanya dan ni kerpat ile le yang sarkar atau do hagani sarkar wa chini le kerpat ile lau Amit Shah we kibiduan kita ki minister kerpat ga coal mining la ni kita ki coal miners te kerpat ina liang yang ki wo elat gi usdang biang I ga te traditional mining kamada jo le imen chwa yo imja gi bru we wai gi adi wai salan saram to wai biar ngut to ong ne yo ki do sting por wai le I to gani district yang iman bu pemi kita ganong pemi rawani wa khalan bahaya ga sarkar nei por da yui kat nu jing su gani ga district tangwa hawa pai kami yo sarom ong man go wadu na wadu tam duna ga hadu ipure puthi wahile wato nong yo kam le bun na barbai mem jo yo is Jaintia kat kam man kam jing yo yung is Jaintia nang slam nang hergo gi bidwani thau nang slam nang kugi hadu yo illa hadu ipure puthi hadu yo kre yo ki yo waro yui kita to wi go ta bhaya gani district yung te hini por kerpat juro laga sarkar we aga central government sir we request you to kindly release and kindly come and inspect by yourself. We request Amit Shah to please follow us and please keep tracking what we are doing and what is happening in our district. We request you, sir, please, Amit Shah, sir, to please come and inspect by your own eyes. Te do ini kenten khajang kitbok kirwiangi wagani gejing yakhi yang I di gua
di gua jam la ni ong di le di jing chat ngan yo luti o poi ga saga thang wei u ya kerchan lang phi ki man bei man pa ki kon khro la ni kinu ki ba em jing snya was nya sket kita girit giria snya bhawan phi kerchan phi ni rang ba wada iti wala le wani kam gua ba nem ta im lang salang yong i ro wi do inti kitem tem khajak ble sibun Jika tip now General Secretary yang ke Jokom Sua kata daman kamala lepo ar kenta ke jingsa dengan yang presiden yang i ini ha la rambai dongwa rambai road dong gai ten cucu ko hadu wada ejubab nang sarkar Meghalaya